Gin mo kena matika karo ki Gulu City ki wanyani book lega manyen ma ki choyo ilep achuli ki Kityero ki launching book madit chalo Bible ma ki choyo ilep achuli eni ki timo ki Saint Monica Kamalu Kristaya maduong go berie ki kare mi lega so unero ni iket mi ke lo fonye nyoruba chok ki dano ki translating nyoki kwanya book mi lega ki kume ki leba chuli ki le mono nyoki leb mo kana ma pat Hebrews kono ngogini ki dwao ilep ma an ki in waramo kwano ne wanyang amiro wajidan mati wako kejini ke miro kwan matek nyoki miro nge leb luo I think the best way iket mi kwano ne iket mi choy ne you'd relate more with the Bible 2 years ago no pange leba chuli kit ma ana loko kwede kumbedi ni o wako kirika keno kene nena abolu leba chuli Kilemona chela rioni. I am a student of language. Atika kwano leba chuli matek minge you me choine ento atika kwano book new book ma pat including the Bible. Kama ni kay miro for your leba chuli and you're out there. Probably you need a book like this Bible marketing and launching where nen ngoma inarama kwanyane lok manyen kit ma ke choyo kwede kit ma ke logo kwede kit ma ke kwano kwede so that you can expand your language base.